Kat news sabi tung hinpen non ke bang ji Dipawali a kardom la pene hirjume na pajirik. Labang so ronga jelo ingsamjin amar mon penle kadoka beta talondun lona. Kardom. Karbi Unemployee Engineer Association Pen Chief Engineer Sri Bhibhuti Saikia PWD Road Saihem Chanmari Guwahati along Kachetong Dam. Teron Kathar Lam Thama Langtuk Teron Asumar EM Rup Singh Teron Aphan Lam Theke Boy. Padma Bahadur Kithitang Abangar Pum Dimapura Longan Amana Pengpen Kedengdun. Kardom Karprang Tamalongpen Nilibrota Thanbang Sami Monica Milikpi Nombirtang Tonpen Arjuitha. Mai Putin Kru Krolapen Kongchun Bang Harlong Ki Timu Atum Jalin Si Bhibhuti Saikia Chief Engineer PWD Road Ar Dengpinpur Alopa Jerta Pusi Card News Along Birtang Pali. Karbi engineer ka Charlie ketang tang atum nonapor sarkar pen thangnat awar cycle long dunde data puthak chingki chethan pon laso Sri Pawan Terang OSD PWD Building and NH Sri Diganta Goswami AEE Chief Engineer PWD Roads atumta chetong dunrinti chingki chethan pen Chief Engineer Sri Bhibhuti Saikia PWD Roads ahin pen lahai ki sungalong chirak chitodun popusi alam chak pidun Lapen nitroxy aphan training tame padoponji pusi alang lituma hinpen chechak dunlo. Lapen OSD Sri Pawan Terang tame warring over cyclong le engineer ka Charlie ki untanga to aphan unan ke cherap dunji pusi lam chak chipi dunlo. Kachetong dam amai along men singing ti dunmai phu Gelison Crow Sarkang Thir Senar Dihin Chun Bang Sarlong ki lekthe pachethang Chun Bang atum chetong dun. School along Toklang Awarmon Domave, La Sobut Hakelang Charidam Jepan Pura KSC Difu District Committee Pen Lumbajang Constituency Kaparlo, a school a Hemalo, Humidam Pusi Nilitumalong, Birtang Pale. Lumbajang Constituency are located LP School Amukha Toklang Awarmon, Kimeka Heno Puthaka Chini Jepan Pura, KSC Difu District Committee Pen, Kathibajong LP School, Kania Terang Srimlang Su LP School, a Hemalo, Humidam. Humidam Pen Kelonga Teng Srimlang Su LP School along Osomar, Bangthong Kebrapho. Kathibajong LP School along Bangthong Kebrapho, Lapen Kania Terang LP School along Charlie Osomar Bang Likep Ando. Kathibajong LP School Than Bangke Osomar Aphan, Lothan Pamimi Pusi KSA, Atumathan Bang Aphan Akoipi. Arlong Parla LP School along Than Bang Bahinido, Bahinido Woi Pitsita Osomar Lopuhi Bangde. Lothan Than Thethe, LP School Aphan Karbi Tamas Council Pen Kelang Pangchin Nangji Pusi KSA Difu District Committee Amai Pujuna Singh Be Lapenari Sangho Tumpen Kehang Pado. Itu madak nang thek long teng bangke dak kanya terang LP school dak mijung long lo dak bangke sap sumucak asan osoma tum tala bangke dita ningarong lo lapin dak kathe bajang LP school long ta soma tum sap sup kachali hen bang sabo prang mente non paprang nun chat asan masila so ta thek long nang ke nili seven ta ningarong pig lo Oi pesta me government atum mane isi pen pudam pade government atum rong asor fan ke Charlie nang ni indirectly pen nang pu system bang dokok bang na bang ni tu athela da bang ke student bang ke 30 ladak kathe bajang LP school long 30 do lapen last year iniveda teacher bang ke kwan si phanun pa lasingtum government afan chuningri lo ladak nonama Second teacher bang nang PJ fancy itum KSA Difu District Committee hinpen pachini lo lapen Srimlang so LP school along pustame hola dakta at teacher inu al puthakta ko hodak bangke tume thegam long teng bolote bialo da do lasila so teng bote bialo ma claim ji mante loma than pa asin tum government afan chenu lo hodakta nonamat second teacher ki PJ fan lapen isi Ningduk me menaya nalam bangke along phara school long sitami hola dak bangke bahini da teacher sita hola dak bangke ka Charlie ahin bang
nitum ka thekam long teng bote osomara tumta kapore thek asondang avida lasini tum government aphan pachini lo je non mat laso bu thak bang karbengo tamas council pen nanglang bek nang je athe kacharli ke jokta thek nei polo non ke ase kacharli thek nei polote teacher atum bang ese nei ase tum ki ase pen pachini lo karbengo tamas council aphan non mat lapuna tu mijung na tu area na tu school aphan non manang ke lai pansi pachini lo Sedak Durga Puja fit ke het sarta ti wala ke bang thelang li phan biel o kam tang kok masi sudah ki bang por delon senon kelas ke pada boya bang ke assistant sala bidasing kru bosu si non pathan boy kelas bang sudah ti ke boy lo entame aku silam pudam thu pulo tela sar bang ta ki bang ye phan sinil tum phunda kol bang ta phunda lele masi khala phan ta ki dami ta hailu masi sudah ke het sal ke bang bidet master men ye kosan ha Joy Sing Rong Phar akona sorne langli la langli ahem binong ke bak pani pusipu anta non langli chor siri ma dak lang sam to birong sido chekloi jon pen batai kon tong nigon tong ke bang ni school chebang bang ni putek the la biel o kam we plute dak sido klung गांधी संकल्प यात्रा कपा दोहुत कार्बियांगलो धर्मस काउंसिल आईएम रूप सिंह तेरोन पंचायत का थाराफान कार्बो कलाम दिंगदांग लांगा पोर हुत लांग तुक तेरोन असुमारा तुम प्रेंग को रखे थोमरनी बिरटा माय फांसी ईएम तेरोन अफान लांबोय की पिया बिरटा दोंगा मुकाम पेन काट न्यूज सलों बिरटा पाले गांधी संकल्प यात्रा मायलों कार्बियांगलो धर्मस काउंसिल आईएम रूप सिंह तेरोन पेन जय का थाराफान कार्बो का अलामालों लांग तुक तेरोन अफान कपारो पोना पुठाक लांग तुक तेरोन असुमारा तुम दोंगा मुकाम अलों बिरटा माय फांसी लांग तुक तेरोन कुमार लोकु अलाम हेरांग के हम फंगा फान बचिनी bin komara tula hang he pute bin komara tule pute bi pula alang li piso kata takar pisi to komara polo bin komara tum hang to ni ya polo alang li pisi to par tangai bang pute kita bin komara tum hang ko nasi apiso aku takar din tar pidi terus di padi to hala to alama bang ke tum kini nei बासा तेरोन कोर्टे के लांगतुक तेरोन पु ईएम तेरोन का निंजे के अहोकाली लांगतुक तेरोन कोर्टे एमएन के सरबुरा तेरोन पु हेलो जय का थारा फान कार्बो कलों लांगतुक तेरोन अफान ईएम तेरोन नोंग नोंग हान कपाती पोन के निंगदुक ओलो पुसी लांगतुक तेरोन असुमारा तु निंजे लांगतुक तेरोन असुमारा तुम बिरटा हमाय अलों का निंजे अला अर्जुत था आके हाय रूप सिंह तेरोन ईएम केसीसी निलितुम अफु लांगतुक तेरोन लापेन निलितुम अनि सरपी Kareng alias Mary Teronpi atum amen en pon pen nongnu nang keju thap akeli litpik anlo lason nilitum taikpi haku pen kedu aterona sor afan nongnu keju aputhak ning oilak khangjang lo lapen lapuson honi kanti kedu alam nangkapati hap abu thak sodak pen pinrem lo kedam tang free nifai cleaner cap arni along rat amai pi along la pen puthot pardun ron pen akha em rupsing teron kaninje lake chokche pin alam alangli em akahai kaninje langtuk teron akorti sam teron la pen sam teron asupo basa teron pu lapen basa teron ke angjir teron pi pen aning chedok det lapen ken longji afan pura kathar akur dunjuipu ahoklo neli tum ani sarpi meri mate kareng teron pi ke basa kathar achor iklo lapen meri mate kareng teron pi ke nilipu langtuk teron asupi aklengsi iklo lasi ake hai jai kathar ta basa kathar lapen meri mate kareng teron pi asupo binonglo bon sita nilitu mapu langtuk teron akorte amen ke sarbura mate chingkir teron pu sam teron puke langtuk teron akorte ave long teron mate nilitu mapusar a somar bang throk do laki nombor isi langtuk teron nombor hini sarbura mate chingkir teron nombor ke thom
at pi teron pi nombor pli kareng teron pi nombor pho ompu teron pi lapen nombor trok at su teron pi langtuk teron asumar bang trok do asupi bang pli lapen asupo bang hini inud amen meri mate kareng teron pi nombor hini pator pi teron pi lapen ompu teron pi lapen basapi nombor pli basapi teron pi lapen sopinso nombor phoke somon sing teron lapen nombor trok samsing teron samsing teron ke apu amen pen langtuk teron Memorial English School LTM School tengralang sualong kangpu abang mate hondarlo lasi nilitum langtuk teron lapen sarbura mate cingkir teron asomar atum akehai rupsing teron KCC aphan lambek mate challenge pilo jongsi alangli nilitum apu banghini pen anparta inut kaprek nilitum aphan paklang thek pulote alang lipan nong e sita pajir ji jongsi thekte pulote alangli rupsing teronta aok avi pen plangvek pulote so angjir mate ani sarpi karlitang api anta meri mate kareng teron pi aphan kursenem bondai pen rat angno anong no keju lapen nilipu langtuk teron lapen sarbura mate cingkir teron pen cenglok osomar asumar donrap cepo cero atum aphan anta anong keju kapinrem apot habe pinpo lapen karbi richo amai along bisar nangji lapen adai areng tu nangji lapen rupsing teron akehai lapuson ahok hi kichok chi kapachobai lam kanglit BJP amai along ningje pen rat aphan kapamanghu apot karbi akhai kangthim solangdo arat angno dia johang nangji lapen anparta nilitum langtuk teron lapen sarbura mate cingkir teron asumar lapen donrap atum aphanta dia nang johang vek nangji alangli rupsing teron akehai lapuson kurjon laisenem kursenem lam kanglit ki kanglit BJP amai along agenda kedengpon ke nilitum langtup teron lapen sarbura mate cingkir teron asumar pen cenglok donrap atum anta ningduglo lapen sodak pen pinremlo akehai rupsing teron aman apeng cibi pen monon phi lapuson lam cobai kaningje jedeji apansi lam parjulo Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society pen Miss Karbi along atheng kangwai je adim Kopili Family Restaurant along si adim pathik thulo pusi pre inkoira ke thomarni pherangkia tum pen kachingkia chethan hot society ka chari atum la soalam pacheta Pliang deng Miss Karbi along atheng kangwai mate audition difurong supia long kido Kopili Family Restaurant along si padoji Arboretum com Craft Center along si Miss Karbi along aphan apuna chak kangwai je alam do seta ajaha katora jok Kopili Family Restaurant along si adim jong thulo Laso puna chak kangbai preinkoi arnisi padoji pusi talent hunt society amai phunko tomterang kongchon bangmar son hansi la penari sang ho the press club along birta mai phasi pherang ke ham pha phan than pachini 26 October Arboretum ami audition rakhibo norim kintu tat olop problem hoar kane jaga to hei karone ami ei address vinu to ami contestant ba rajor Karbi rajor kane janabo bisarim je 26 October audition hobo Kopili Family Restaurant time hoise 2 pm aru moi janabo bisarim jitu grand finale homoy ticket 100 rupees kori thik kora hoise এই 100 rupees ঠিক কৰা হোৱা গার্ডেন যেটো সোয়া 30 rupees fees কোনোবা প্রোগ্রাম নাচাও হ'ব পাৰে বা কোনোবা আমি প্রোগ্রাম চাওক বা নাচাও 100 rupees টিকেটটো লৈ পেলাই এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব
Kiramtang Praini Pai Crazy Cap Arni Jammu and Kashmir hoy LOC along Indian Army Mate Gorkha Rifle Pen Pakistan Okchum Prana Song Pen Kachateng Keng Ahud Banghini Gorkha Rifle Klembang Hawaldar Patma Bahadur Shrestha Ahem Golaghat Assam Apran Kedam Jukiti Tanga Bangar Pum Ametanga Hem Nangkapali Jiaphan Patumini Pai Kore Sierni Delhi Pen Roda Hem Pen Bansi Dimapur along Nampasunlo Bokajan MD Pukona Phan Karbi along Thomas Council pen Arpuke Pek Ateng Alangli Dimapur Airport along at Pali Dunsi Amana Peng Pen Assamese Phulan Gamusa Mirawai Kangalek Pajir Dunsi Ningduk Chardom Dunlo Laso Hood Bokajan SDO Civil Sri Satish Thakuria ACS ta Adima along at Pali Dun Lapen at Parta Bokajan Press Club Abitung Pen ta Chetong Dunsi Phulan Gamusa Mirawai Pen Ningduk Chardom Dun Lason thak Bogajana long kedo school somara tumpenta towara long inghong dunsi amana peng pidun mesen pensi Dimapur Lahorijan pen nau ghat anthon dunsi chipadi dunlo morning ningkan kimi pen o somar bangke thom kedo bangpu bang phia phan warring our sai mate sakuri hai hui our sai Assam government pen warsai people opusi pre inquiry siarni Assam cabinet mai pialong lamthe chiparai Kiramtang Surini Akret Roxia Ninkan State Assembly along Chaparai Ponsi Akimiaron Selam Ponlo Lake Population and Women Empowerment Policy of Assam Labangso Kimiaron Minister Himanta Biswa Sarma Pensi Pangdakpon Lapen Lasoron Non Kebangji Surini Ra Inkoya Ninkan Arkoi Siarni Pensi Pangchengji Lasorona Tengo Somar Bang Hinipen Kiong Abang Hubang Piatum Kilik Mate Election Hi Dialong Sundun Long Lelo Mate Chapate Dun Long Lelo Non molom so por phan birta moin to poisna A huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 881205 3818 93656 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road 782482 Karbi Anglong, Assam. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinpen Warsai Kimi Kipipon. Lasila son Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi Laki Chiklo John Trokopan Kapamada Siki Piponji. Lasia por Panhok Hipin Pen Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. Lasilan Susekachini Lethodjia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family.
For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksanang nang litum longpon ikji lake freezer long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo phi putot birta long wang thik long Menmiji lemsa chairman pen pherangkia tom phan than pachinia tenke alangli Babu Singh be arong dongme pi dealer abang phu ration card renewal mate ration card kapachok thula pen new ration card issue mate akimia ration card ki pi thu pu amen pen rong robarlo tangka sika pharo phopen suri si kirung kerek pon kya mena jongjung ka bonda la pen amena le phan chot pusi Menmiji lems chairman pen jongpon la pen klar dak pen than pachini pon Menmiji Lamps Limited pen ke nonomat mate piniar nian the ration card akimi ki pithuji la pen ration card kapachok thuji asai mo angdeng dengpon pelang la pen pangdak pon pelang adun thu Menmiji Lamps along dealer ke doana to phansita me nile to Menmiji Lamps pen ke pachini ponlong lelang la selang li Babu Singh be dealer pu amat amena jongjong ale aphan chotka choklem ponalong ladak Menmiji Lamps phan nong no nang ki pithap ke chokche pusi pherang ke mai along pangdak pon alang li be sang ho bang so phrak adai chenang ji la pen propjin pen chokche puchi ko birnang ji pusi pherang ke mai ke phalong klar dak pen lems chairman a hin pen pachini pon alang li ke klema bang ke la son bang ke chok chilu pusi ni litum dak pini nang litum fresh media angno bang ni litum mane ningjenang koklo karon lahai hui bang ke itum Menmiji sinon abonam ke leng roklo lasi laso bangke ni litum dakpen alang phan authority tapi pe nitum tangkar umo puta dak permission ave da Menmiji hoi nitum committee BOD member lapen card correction phan tangkar umo puta nitum alang li phan Babu Singh be dong nipi la alang li phan nitum lahaya correction ke nitum pulongle alang phan hang tai tum nije longle Dongka mukam pen Kelvin terang nang kelo birta KSA Dima South District Committee pen chepahem phuponsi pringkoi rahiniar ni em barim karlitang lang tukphang chophan chikimo pon pusi GGKSA amai phubarim Dharam Singh rong hang pen kat news salong birtang pali Bangso pirthe along pen arong kai cheboy pinia nikan cricket hom ke chokani KSA Dima South District Committee pen jalinsi milur ke kai pensi boro lukhindong umrang so along chikimo pon Bangso ka chikimo asai long Sarjoy Singh Durong MAC 17 Garampani constituency Dima Hasau Karbi Cultural Society Dima Hasau Atera Sominder Karbi Amai lapen Karlitang langtuk phangcho hema sor lapen adonara patumta lasuka chikimo asai along chirap chetodun Karbi prime time bangkela ponsi kang ton point lo do me thak me korang thu